asivezeni ukubana silindele uJesu oza masinyane ngegama lenkosi. Number 9, Chorister, over to you. Number 9. Kali sadikila magapulun, Jesu Yesa puti, bonge bategi sise pesulun, Jesu Yesa puti, Yesa puti, Yesa puti, Jesu Yesa puti, memezanina seziko mweni, Jesu Yesa puti, niza nabukosi zingane, Jesu Yesa puti, Yesa puti, Yesa puti, Jesu Yesa puti, kama manini mwantena mazau, Jesu Yesa puti, kubunganika jala zingati, Jesu Yesa puti, Yesa puti, Yesa puti, Jesu Yesa puti, Dio sijela izimani zangu, Jesu Yesa puti, nawa umaya uya kumuzau, Jesu Yesa puti, Yesa puti, Yesa puti, Jesu Yesa puti, izinto zonke zithukuthele, Jesu Yesa puti, nalo ulwazi puti ngandile, Jesu Yesa puti, Yesa puti, Yesa puti, Jesu Yesa puti. Asikomise namakhanda sikhuleke. Baba wethu okhona ekhaya ezulwini, Dali wezulu nomhlaba nolwandle lemithombo yamanzi, ufanele Nkosi ukubonga lokudunyiswa. Siyabonga Nkosi ukusiqhuba usisusa ezindlini zethu, usiletha kuyona le indawo, sinika udumo kuwe Nkosi. Size ukuzokuzwa ukhuluma lathi. Esikucelayo Nkosi, susa konke okudlulayo kwalomhlaba, ubusufaka ilizwi lakho elikuphila empilweni zethu. Sikhulekela Nkosi abanye bethu abasizwa besezindlini, sikhulekela abanye bethu abasizwa besezindleleni besedlula, sengathi bonke Nkosi ethandekayo ngababusisa lapha bakhona. Unceku yakho kaBhenqube oyikhethile ukuthi izokuma phambi kwethu okwamaviki amabili, isebenzise Nkosi, sengathi awukazuyisebenzise udumo lonke bese lubuya kuwe. Akumphe konke othi akukhuluma angazakhohlwa kukodwa, kodwa umkhumbuze konke Nkosi. Siyabonga ukuthi uzasenzela kahle. Silaba abemzini esilabo phakathi kwethu abasivakatsheleyo, ababizwe nguwe hathi yithi. Wena ngokwakho Nkosi ethandekayo kulelizwi othanda ukulitho emuntwini ngamunye okhona kuyona le ndawo. Khuluma lathi sonke Nkosi, sikuzwe. Isixwayiso sethu Nkosi ethandekayo ukuthi masinyane nxa uqhamuke emafini ezulu landa amagubhwana,
sonke sizakuzwa leli lizwi lelamhla likhulunywa endebeni zethu, sizwe amabizwe ethu ebizwe encwadini yokuphila. Ngenxa yakho Jesu owavumayo ukusibengela emthini waseKalvari, siyakhuleka. Amen. Ibandla liyabingelelwa kusihlwa ngegama lenkosi uJesu. Amen. Siyambonga ubaba osezulwini osilondolozileyo wasinika njalo usuku okuthiwa kunamhlanje. Sesifikile enkonzweni, izethekeli zibingelelwe zamukelwa ezibhalisileyo ukufika, lezi ngabe zilalele zingemakhaya lezedlulayo zonke zamukelekile njengoba ethilo uElda inkonzo leza sizo zamasabatha zinkonzo zabantu bonke. Ilizwi likaNkulunkulu lisilungele sonke, abadala nabancinyane, abanothileyo nabayanga, abesilisa nabesifazane, sonke sifanelwe lilizwi likaNkulunkulu. uNkulunkulu ke umnini mandla wonke mawufunda kuPsalms 50 verse 1 ubiza abantu bakhe kusukela ekuphumeni kwelanga kuze kube sekutshoneni kwakhe. Kule ndawo ekhuluma khona uThixo ekucineni kwezinto zonke umusa usuvaliwe, abantu sebekhala bengaphandle belahliwe. uThixo uzathi kibo, ngalibiza langasabeli, ngavula izandla zami ngilincenga langabile ndaba. Amazwi anjalo kawangaqondani lawe. Ngaleso sikhathi esifananayo abanye babe besithi nansi inkosi eyasikade siyilindele iza kusikhulula. So kungumthandazo wami ukuthi uNkulunkulu asiphathise sonke senelisa ukuba khona kulolo suku. Kumalungu ebandla ngiyanxusa ukubana sihambe nini siyenxusa. Kule ngoma enye ehlatshelwayo lapha echechi ethi yona sokuyisikhathi sokuya ekhaya, ithi yona we have suffered enough, we have buried enough. Kodwa ungafunda kahle eBhayibhelini lo moya wesiprofeti, uJesu kasoze asukunyiswe zi-sufferings. Okuyasukumisa uJesu ukuthi ivangeli selifikile ebantwini bonke endaweni zonke. Yikho kuyasukumisa uJesu azothatha abenze intandeko. So asiwenzeni lo msebenzi ohamba sinxusa sibabizela abantu kuJesu umusa ungakavalwa. Maqondana lezempilakahle isikhathi sami sihambile okumangalisayo, but ngifisa ukuthi ngithi mina kweZekiyeli 16 verse 49 kukhulunywa ngezono zikaSodoma. Izono zikaSodoma okunye kwakhona yikuhlala okuzothileyo. Abantu baseSodoma babehleli bazinza, babengajahanga, babengayindawo, babezihlalele. Okunye babesaziwa ngakho yikusutha lokudla okungela mngcele. Angikwazi mina ukuthi sokwangenani kwakungenje ngitho lasedorobheni sokuphonga ukugcwala ukudla lapho kwakuthengiswa izicathulo sokwavala kwafaka ukudla okwakumanufacture khona ezinye izinto sokuyikudla amakona wonke ngabo-chicken ini, ngabo-cream ini, ngabo-KFC, ngabo-pizza ini, abantu bayadla. Asoqala ukudla kodwa kulokudla okugcwalisa isiprofeti. Ungayafunda futhi kuMathewu 24 esinye sezinto ezizatshengisa zikhombisa ukuthi uJesu seduze ukuza yikudla. Kuthiwa ngesikhathi sikaNowa babesidla
benatha, besenda, besendiswa indodana yomuntu yaze yafika yabathatha. So abantu bensuku zokucina okunyabaziwa ngakho yikudla okungela mkhawulo. Njengokuthi babonakala ngane bakhona abanye babonakala ngemizimba esuke bemkhulu kulabo, inhliziyo iyasala incane lenyawo zisale zincane, abantu babe bakhulu bahluleka ukuhamba. Kunemikhuhlane eminye sesiyigula okwakungamelanga igulo yayingagulwa ko-Israyeli, ngoba ko-Israyeli babekwazi ukudla futhi babekwazi ukukhetha ukudla. Kwesinye isikhathi mina ngithi siyedlulwa zinkomo, mina ngikhulele emagusini amnyama wenkayi, kulotshani obunye obuluhlaza inkomo ngazinqandela kibo zingabudli. Wena ubona bubuhle kodwa inkomo zibale. Inkomo kazidli konke, ziyakhetha, kukhona ezingakudliyo. But abantu besuku zokucina bayadla ongela mkhawulo, bavuka ekuseni bayadla, emini bayadla, ntambama kunje sibuye lapho abanye asikadli, sithi amadundulo okudla singakayilala sizakudla. Ebusuku sehluleka ukuvuka sithandaze, sivuke ekuseni sidizi, kanti kumele sidle ekuseni ukudla okulamandla, emini sidle ukudla okulamandla, ntambama singadli, kumbe sidle a light meal, so that as we are resting lezisu zethu zilale, sivuke ekuseni silamandla. uNkulunkulu engathi angasiphathisa masi siyafunda ukukhetha ukudla lokuba nezikhathi zokudla. Isono sangena ngokudla, lanxa uJesu elingwa isidingo sokuqala sangena ngokudla. Nxa ubala ke kumoya wesiprofeti, abantu abakwanisa ukunqoba u-appetite, ezinye izono ziba yi-walk over, kodwa abantu abanqotshwa ngu-appetite, ezinye izono kibo ziba yi-walk over. So indaba isekudleni, and uSathane besesithi akula ndaba uNkulunkulu khangela inhliziyo, mina ngiyazidlela, umphumela wakhona usungazithola ungasekho ekhaya ngenxa yokudla. Olendlebe ezwe lokhu umoya kuthi emabandleni. Amen. Izolo sifundile encwadini kaGenesis isahluko ngesesithathu, safunda khona sisukela evesini ngelika-1 sahamba saze sagcina evesini ngelika-6. uAdamu lo-Eva befakwe ensimini yase-Edeni, kuthiwa baxwayiswa ngengilosi eyahlubuka ezulwini eyayithiwa nguSathane, uLucifer, uDrago, inyoka endala, umkhohlisi. Ngizihluphe kulalaba abantu lokho bengathi bayaphela, kodwa kulezi suku okuthiwa balezinyoka, ngoba uSathane ubizwa kuthiwa yinyoka endala. So inyoka izale ezinye inyoka, so ubizwa kuthiwa yinyoka endala, umkhohlisi, imenemene, itsotsi. Ungafunda ngale encwadini kaJohane 8 verse 44, uJesu uthi ebantwini ababesithi bangabantwana baka-Abraham, uJesu uthi lina lisiwa baka-Abraham, imisebenzi yenu mibi, lifuze uyihlo. uSathane ngumqambi wamanga owawaqamba kusukela ekuqaleni. Mayekhuluma amanga ukhuluma kungokwakhe, ngoba ungumsunguli nomqalisi wamanga. Kulabantu abangikhangeleyo khonapha kusihlwa abalamanga, amanga lomnikazi, umqali wamanga. Nxa wena ukhuluma amanga uphethe isigodo serelay osiphiwe ngumnikazi wamanga, uSathane. Ekucineni uzabhujiswa lo Sathane umnikazi wamanga. Kodwa umsebenzi wevangeli ikuhlenga abantu besuke emangeni besiba ngabantu abamela iqiniso. uAdamu lo-Eva, uThixo sebabizile wathi Adamu ungaphi? uAdamu wasabela lezitori zakhe, umfazi onike yona. uEva laye wathi ebuzwa wathi inyoka ingikhohlisile ngadla. Bemi-ke phambi kukaJehova sebezithandethandele ngamahlamvu awomkhiwane, bama belindele ukuthi uJehova akhulume labo ngecala abasebebhekane lalo. uThixo uqala ngenyoka, athi nyoka, amaphiko la kade usiba lawo uthola uphapha sengikhupha. Liyakwazi ukuthi kwesinye isikhathi abantu bayadelela umnikazi wempilo, ongathatha impilo, ongatshwabhanisa. Phela ukhona lamandla empilo yethu ukuthi
kule button ayaziyo angaphonga ukuqofa nje uyacitsha uhlezi khona apho hlezi khona but uthola abantu betamasa ukhumbule kahle eBhayibhelini kudala le ukhona owathi ngene ngumpusi kuthiwa wayegqoka ukucwebezelayo egqoke kahle uthe lanxa ekhuluma basebemkhukhumeza bathi ungathi njengoNkulunkulu le voice yakho so ungathi ngeyomdali wasekwamukela ukuphakanyiswa washaywa impama engabonakaliyo wahle wafa wabona ehleze esitulweni few seconds back wayeyinkosi bemvulela indlela imoto zithama siren but ngoba wadlala lo mdala ophethe impilo yakhe esandleni washwabhana waphela ngomzuzwana so inyoka liyatshelwa lapho ukuthi amaphiko la engangunike yona sengisusa usuza hamba ngesisu udle uthuli uThixo setho njalo abesesithi kwaDamu noEva before ba receive i-sad news uThixo uqala nge-good news uthena uThixo I will put enmity manini ngifunde lapha kweli iBhayibheli engilalo amehlo khona sebonene eduze la msekimdala ngicela ukungikhanyisele la lesindebele okay awusifundele uverse ngo15 Ngizakuvusa inzondano phakathi kwakho lowesifazana laphakathi kwenzalo yakho lenzalo yakhe yona izaqhoboza ikhanda lakho wena uzalimaza isithenje sayo. Inkosi ibusise kufunda kwelizwi nanti ilizwi elivela kuThixo uThixo uthena I will create enemy okufakwa khona enemy kuyabe kulomthandano angithi yakwazi ukuthi abanye behlukana bese kuthiwa ukhona wafaka isehlukanisa kuthiwa kuyini ukhona ukuthi bayakufaka umuntu lomkakhe bagcine bengasazwani lalabana ababengamahlongandlebe behlala bedelela amadoda bayacatha nxa umuzi uchithekile awukhona wamfakela usibili wamfakela kodwa ngesikhathi emisana le ndoda angikwazi ukuthi kwakufake bani ini ngoba ngiwayelenkana ngiyadlula ngenkolo ka okukhulunywa khona ngokwehlukanisa nge-enmity kuthi kulokuthandana so uAdamu noEva ngokudla kwabo isihlahla badelela amazwi kaThixo balalela ukukhulunywa inyoka ngokwenza njalo baba sohlangothini lwesitha ungananzelela ekuphileni kwabantu kumnandi ukwenza izinto ezesitha kumnandi ukwenza izinto ezithephekelezi abantu bayakholisa bayajabula uma besenza okubi khona ingoma ehlabelwe esabathene ngasoqiniso ethi kumnandi ukuthi isono ngabe kumnandi ukuthi isono ngaba abantu ababuyilazi izono ethethi ngaba abantu abawonele ethethi kunzima ukuthi isono kulukhuna kukho mnandi ngoba sona isono siyasithanda lemvelo yethu iyasithanda but ilizwi likaThixo liyasehlukanisa lesono ngawethu amandla hlukaneni lesono ngoba siyasithanda isono sithandwa imvelo yethu ikubona abantu kunje bengabuyi abanye lanxa bedlule lapho bayeza umsindo balalelise kathi umsindo lokuyini ahoyi jethi ngoba into engathandwa imvelo yabo kodwa ngabe sitshaya iradio lapha sitshaya ama-takedown sikhomba phezulu laba unganxuswanga abangazange batshelwa ukuthi ulani they easily join noba kusethethi khonapho ungatshaya iradio lokhu ngabantwana kuyaphuma lapha kuzogcwala kugcwala bafuna ukuthi kwenzakala ngoba kwenzakalayo ngokwemvelo abakuthanda so iBhayibheli lithi lona njengoba salinamathelane lesitha amandla okusuka esitheni kalilawo Jehovah will create that enmity abesesithi uJehova okuyakwenziwa inyoka ngokuncane kwakhona izaluma isitheni but yona final ekucineni iyaqobozwa ikhanda ngicabanga ukuthi la nxa siphile kuphileni kwethu vele inyoka ithaya ikhanda yona iluma isitheni kodwa ku-serious kunokunye yikuqoboza ikhanda so khona lokhu kwakuyiprofesi esizakhuluma ngayo as we go inzalo yowesifazana eyayiyaqoboza ikhanda kwakukhulunywa ngoJesu Kristu owatshaya uSathane ezulwini wamshaya
emthini waseCalvary ozamshaya lekuqineni. Kungabonakala ngathi uyawina uSathane, but hayi, ekuqineni kwezindaba uyakucobozwa ikhanda angaphindi futhi avuke. Yikho iBhayibheli likhuluma kuMalaki 4:1 lithi ngoba luyeza usuku oluthisa njengeziko lomlilo lapho bonke ababi bayakuba njengamabibi bayakutsha kungasali ukugada ngitsho lampande. Ngesikhathi sikaNoah kwatshiswa ingada kwasala isitemu lempande zahluma. Ngesikhathi seSodoma leGomora kwatshiswa futhi izingada kwatshiwa isitemu sahluma. Yikho izono zikaSodoma noGomora ziyabonakala namhlanje emhlabeni esiphila kuwo. But on this final destruction kutshiswa ingada, kutshiswe lesitemu, kutshiswe ngitsho lempande. uNahume 1:9 abesesithi yena affliction will not arise again for the second time. One day ububi buyakutshabalala bungaphindi futhi bubonakala. So besami khonabo uAdam noEva phambi kaJehova. uThixo zethu njalo abesesithi kuAdam, Adam, ngoba ululalele ilizwi lomkakho, wayekela elami ilizwi walalela lomkakho, nanti iholo lakho. Umhlaba lo usuza kuvezela ameva wayengekho ubhima, lwalungekho ukhula, ayengekho ameva lagcweleyo asihlabayo. Kodwa khona umhlaba uqalekisiwe ngenxa yakho Adam olalele ilizwi lomkakho. Umhlaba usuza kuvezela ameva, umhlaba usuza kuvezela ukhula, uzakudla ngesithukuthuku sakho uze ubuyele emhlabathini owathathathwa khona ngoba wena Adam umhlabathi. Khona laphana kule ndaba iBhayibheli lenza kucace ukuthi umuntu wavela ngaphi bazalwane, ethulini lomhlabathi. Maye sifa uyabuyela futhi ngaphi, ethulini lomhlabathi. So obaba bagwetshwa uThixo ukuthi bayakudla ngezithukuthuku. Engceke ngaphonga udlula uSathane siwavuka obaba sebengamavila, sebesetshenzelwa ngabafazi. Yakula madoda ngamavila, umama nguyosefukuza. Ubaba usebenza kwebali newspaper ebhoda lamalayini, abanye babhode emabhawa. Umama siwabona ukuthi ngingalindela lo Adam angeke kudliwe. Umama nguyosefukuza. That is not biblical. Ngiyakwazi ukuthi lathi siyawela kwaphana singamaKristu mama sebethola befukuza bengondla abantwana bebachiyela ama-preschool labo house girl. Manje niphonga udlula akho nge-order ezulwini ubaba nguyosebenzayo, umama wondla abantwana. Ngiyake ngibone lanxa sikuma-family life seminars siyazama ukubuya nakho kuyimpendulo kwakhona, kodwa eBhayibhelini lakukho imenyu kayikho ekamama ovela emsebenzini la ediniwe lo baba evela emsebenzini ediniwe ukuthi mbani ophekayo. Anti ndiyalikubuze lami vele emsebenzini sidiniwe sonke, lo baba la evela emsebenzini ophekayo ngubani? Ubaba ngaqala ukufika yini awumelanga afaka amanzi eziko la yabe pheka yini? Impendulo ayikho eBhayibhelini ngoba sona esisenzwa sikho eBhayibhelini. Iwodwa yeBhayibheli ubaba nguyoyafukuza ginqe izithukuthuku zakhe isezidliwe ekhaya. Umama wondla abantwana ngemfuyo lenotho esetshenzwe ngubaba. Ubaba create aid ukuthi umama akwanise ukondla abantwana bedlile, laye edlile, benendawo yokuhlala behleli kahle ngoba ubaba uyasebenza. Aya madoda ngamavila uzathola indoda ihlezi inabili. Umfazi uyewoda. Akakho these days unamfana ilesibindi indoda lomkhaba. Akulezi insuku kakho uyewoda eDubai. What? Umfazi uyeDubai wena uselulele luveve. Akukho eBhayibhelini, akukho lingakubhabhathiza lizama ukukhuluma likuphethe eBhayibhelini kakukho. Can I tell you something ngakadluli kulokho? Amanye ama-families
lizasebenza liqothane le mali libe lendlu eGwabalanda lithenga isitende eMahathula lithenga esinye eBenside libe lezimota kodwa lingabi labantwana ukusindiswa kwenu uNkulunkulu lilamayusa abantwana bedliwe umhlaba. Oye batatasela begcwele eGoli abantwana babuye eGoli befunda ukuganga ngenxa kababa wehluleka ukusebenza wabhoda lamazwe engondla abantwana. Lokhu vela lisozeli kuthande kodwa kunjalo. Kuhle kuthanda limveveza akhuluma ngezulu. So uThixo uthi uAdam, Adam wena uzadla ngesitukutuku sakho. Ayikona ngokubheja ibhora. Ayikona ngokuthola super bed ngezitukutuku zakho work. Wabafaka uThixo engathini yasedeni indoda emadodeni inomhlabathe ulimayo owayo ayikona ukuba linoda home and away. Tingela abantwana indawo yabo ayikona ngakini koyihlo kungakibo kwakho asongakibo yabantwana bakho. Tingela indawo zikhona indawo lilime lidle ukudla elikulimileyo ucuphe esiphaleni wondla imuli yakho ayikona uba indoda ekubhoda uncence igama lonke leli. That is not a man according to the Bible. By the way uThixo umfaka uAdam esimini yasedeni uthi kayilime ayilondoloze isono singakangeni ukusebenza sosithuko. It is part of the commandment. 6 days thou shalt labor. Ukwazi ukuthola ubuvila obuthathanga ngoba iBhayibheli lami lithi wena wena sipuphu uvila ndini buze entuthwaneni buze ubunyonyo buyabuthelela bugcinela isikhathi sebusika ebusika kuyangena efukwini kudla ukudla kwakho kugcina kuthiwa kakula folomani kakula manager kodwa kuyabutha wena vila ndini buze ubunyonyo. Ueva nabe segwetshwa Eva ngobulalela inyoka sokutshintshile angikwazi ukuthi uThixo wayethe bazazalana njani kodwa ngenxa yesono uThixo Eva ngobulalela inyoka wena uzabuswa indoda ukukhanuka kwabasendodeni uzabeletha nzima manayinayi vela lithaye eceleni iBhayibheli babeletha manayinayi abanemali labangalamali amakhiwa babeletha manayinayi elebha imkhosi esikhiwa esishone esimdebele esikhalangeni latho njalo iBhayibheli manayinayi kunabathi iBhayibheli ibhuku lamakhiwa ngabe ngelamakhiwa ngaba amakhiwa aseceleni ezonweni kodwa la amakhiwa phakathi. So iBhayibheli ithi uAdam ngoba uAdam usudlilela umuthi usuza kufa njengalokho iBhayibheli ithilo mawusufile ubuyele emhlabathini lapho wathathwa khona ngakho ya kwenye indawo engasomhlabathi ungaze ube muhle njani uyinhlabathi ubhuku. Ubabone sebehamba besenyanya abantu benyanyatha lubhuku kakula ndawo yakho yakhona akula kuthola abanemali ungaze uye Heroes Acre lubhuku ungaziye lapha akhona amangcoba lapha ngemva kwempilo la kunamanye amaningi ngapha nawe eBhuzeni bese sibona ukuyisipesinyana okuncane akuduli kuyabala kuyabula kuyafanana lubhuku yiluveve lubhuku enumber 6 ungazula ibhuke ulenzeni lifakwe isamende liceciswe lifakwe amathayi lubhuku kakula ndawo yabakhona ngabe siyakwazi sonke ukuthi silubhuku ngabe sinyathela ngokuhlonipha sihloniphe nabanye abantu ngoba yibo abazasibisela ebhukwini lapho esathathwa khona. uThixo bese sithi Adam loEva khangela Adam awusagqokanga manje nqunu Adam wena uzithathela amahlamvu wavala uvala ngalo Adam you are naked. iBhayibheli lami lithi yona kwaba lokufa kokuqala uThixo wababulalela iwundlu kuverse 29 wasethatha isikhumba sewundlu
wabavala ngaso. Ibandla kalithi amen. So umuntu angawona yena uhlabela kuzindlela kwakhe okokuvala vala. Balithona abantu abavumayo mabemothile. Yilabantwana mhlawumbe ngibakhuza kodwa sebengathi bayazama kulezi insuku. Kungaba lento efileyo ngakho lovumayo. Kwesikhathi abeli baluthwala ngu6 ngoba ayisimi mina njebula ngoba lama ayisimi mina vele bengekho mina vele ngiphume kuseni ngakho ovumayo kwaso ngathi kunemkhobe efike yabulala. Kanti mabulala ukhona uqinisela ngathi ayisuya yalandula. So umuntu mvelo yakhe angawona uyakhava but ukhavile unjalo usalunqunu. Kusafika uchago lolo lempuphu lwalungekho phela kudala. Sasulutsonto. Ya usuhlikihle lapha emlonyeni usalu right. But umama wayekwazi ukuthi usibamba la nga. Kuphulimi wena. Kuphulimi. Mawukhipulimi usithi nabe lunjani nama elimini. Ngaphuhlikihle kodwa usalunqunu. So abantu bayakhava. Bayazikhavela. Ngibona abanye kunje so benxuswa lapho bengabuyi. Bayakwazi ukuthi bonile but banendlela yokukhava. They appear good, they appear beautiful, but according to the Bible awugqokanga uzugqokiswe nguThixo. Xa ungakagqokiswa nguThixo awugqokanga. So uThixo wababulalela iwundlu wasebakhava khona phana uThixo kulesifundo ayesithetha ku-Adam lo-Eva. Ngenxa yokona kwakho Adam inkazimulo ibalekile kuwe. Wasusala ule guilty conscience eyokuthi wonile. uThixo kulento ayihlanyela ngaphakathi komuntu wonke. Ungabona leyo nto isaphila la usaphila. Ungabona ingasaphili sufile. Wahlanyela uThixo ngaphakathi komuntu ukuthi ungawona uyawuzwa umthwalo wokona kwakho. Ungakhuluma kubi. Lokhu ungasuke lenkani uthi hayi ngimtshelile kodwa mawusuwedwa umuntu wangaphakathi uyakutshela ukuthi wenza iphutha. Ungamisana lo nyoko mntomutsha alibeke nawe ulibeke uqinisa ikhanduyele kodwa nxa usesenormal nxa usaphila ingaphakathi kwakhe izakutshela ukuthi okwenzeka umama uphambanisile. Nxa zisawudla kuhle bese ubuyela uyakuthi mama ngiphambanisile I'm sorry mawunjalo usaphila. Nxa usaphila sasibala thina kudala abantu besaphila babethi bangabulala umuntu njengomunye ukhona obulele emalangeni uconfess iligcwele emaphepheni soze ngimqambe liyamazi. Umuntu onormal angabulala kahlaliseki ngokubulala kwakhe. That's a normal person. Umuntu ophilayo lo. Sasikubala lemabhukini engathakathwanga bengayanga dinga inyanga abuye yedwa athi thina ithe sambulalayo umkhosi ohlatshwe ngulona umuntu ngoba imvelo yakhe ibiphambana naye ngesikhathi ebulala. Imvelo yomuntu ilozwelo. Nxa umuntu ekhala uyazweleka kuhlanyelwe nguThixo ngaphakathi. Lona lolana zwelo lokuzisola kwafakwa nguThixo. Yikho ngale kwabaseRoma kuthiwa abantu bakudala lanxa ilizwi lalingakafiki kilo baveza ukuthi bona balilizwi likaThixo ngokwabo. Into embi yayivele imbi even ngesikhathi saboTshaka laboLobhengula kukhona uThixo ayekuhlanyele ngaphakathi kwabo okulokhe kukithi okwenza ukuthi lanxa uThixo ekhuluma so sifunda ilizwi kukhona okusabelayo ngaphakathi. Ma ungawuphikisanga uThixo angabizwa uyasabela kodwa ungakuphikisa uyasukuma uhambe uyisoni ubuyele ekhaya lembanje zakho lokuthakatho ubuyele la uThixo lokho ekhuluma naye kuncane wena lokhu uphikisa be careful ungagcina usukhathala kakhulu lapho ongasafinyeleleki khona. So uThixo khona wakufaka ku-Adam lo-Eva wasesithi Adam ukuthi kuphele lokhu kaliziqedeli nayo you are powerless. uNkulunkulu wayevele ekhulumile wathi yena
owaphula umthetho wakhe uza kufa. Nawo Adamu noEva baphambi kukaThixo balindele ukuzwa isigwebo sokufa kwabo. uThixo wasebulala iwundlu. Thixo nxa ebulala iwundlu uthi Adamu, ngenxa yesono sakho sokufe iwundlu elingelacala. That was the process eyenziwe ku-Old Testament lakuthabanikeli ku-sanctuary eyakudala ukuthi umuntu angawona uyahamba edingini engelacala. Abuye laye eyidonsa afike ethabanikeleni avume izono zakhe enhloko yalesi sidalwa esingawonanga, abesethatha ingqamu yakhe yena ayibulale. Athi angabulala abesengena legazi lomphefumulo ngoba ukuphila kwesifuyo, ukuphila kwenyamazana, ukuphila komuntu kusegazini. Iqiniso likaNkulunkulu kalidliwa igazi. So umthetho waThixo demands the life of the sinner. But emuseni kaThixo, instead of the soul of the sinner, kuzabuya umphefumulo wemvu engelacala ubusufafazwa against the veil, kube yikubhadalelwa kwezono ezenziwe yisoni, kodwa sona kasisafanga kufe imvu endaweni yakhe. So that was the process of the Old Testament. Abesesithi ngale kumaHebheru kwakukhomba iwundlu elinguJesu Kristu weza wazolengela izono zabantu bonke. That's why uJesu elenga esiphambanweni, umpristi wayeredi ukuhlaba iwundlu, ingqamu yamphunyuka iwundlu lamphunyuka labaleka ngoba iwundlu ngokwalo lalilenga esiphambanweni. uJohane 3 ivesi lika-16 abesesithi ngoba uThixo wawuthanda umhlaba kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa kuba bonke abakholwa yiyo bangabhubhi kodwa babe nokuphila okunaphakade. Ngithini bathandekayo xa ngivala inkonzo yanamhlanje? Sonke sonile, sisilele enkazimulweni kaThixo, ende inkokhelo yesono yikufa. Kodwa isipho somusa kaJehova esikuphile okunaphakade yisipho esenguJesu Kristu. iBhayibheli esikhiwa lelona, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Ukunahlwa siyakusebenzela, kodwa ukusindiswa siyakuphiwa. Ukuthi ulahlwe kumele usebenze usadalale. Yabona ukuthi kuba lemenemene kunzima njani, kuba letsotsi kunzima okumangalisayo, uphila impilo ezimbili ngalo uyawona ngapha uyavala ube umuntu oright. Yikusadalala ukuphila ngempilo yamanga, ukuthi amanga akho wamaintain afuna i-good memory ngosadalalayo, ukuthi uloye ngicabanga nxa bekhona abathakala basadalala ukuthi emini uthola uSmayila ntambama uzaloya abantu benzela umusa. Wena ufuna ukuba loya impilo enzima kakhulu, bayasadalala ukuphila impilo ezimbili. Bayasadalala abantu ukuthi abe le girlfriend ngaphandle, ngapha yile lo mfazi ngala ngikwazi ukuthi ukhulumani la ngapha ukukhuluma ngapha, ukuthi impilo yakho ibalance angabonakali umenemene lamanamba wasebefa. Impilo yobumenemene uhlala udzwenka udenya usadalala. Ukulahlwa kuyasetshenzelwa kodwa ukusindiswa yisipho uThixo asiphe sona. Kusihlwa lokho nakho umthandazo wakhe uAdamu wasamukela lesi sipho. Uthe esesamukele lesi sipho waselinda. Sizananzelela masiqhubeka lapha emavikini ukuthi abantu abasindiswayo, insindiso ngeyabantu abalindayo, insindiso ngeyabantu abathenjisiweyo. So lapho abathenjisiwe ukubana inzalo yesifazana iyaxoboza ikhanda lenyoka, uAdamu wahle wasibamba leso sithembiso. So abantu abazasindiswa ngabantu ababamba isithembiso, ngabantu who are waiting upon the Lord, ngabantu abalindayo, ngabantu ababekezelayo, ngabantu abalalokho abakubanjisiweyo, abakuthenjisiweyo uThixo azabanika khona ekucineni kwezinsuku. Engxenye ukhona umuntu phakathi kwethu kusihlwa othi ngilayo ifeeling yokona, I have the guilt, ngilomthwalo. Ngabezwa behlabela kulabo mama abahlabelayo, yebo bayihlabela ingoma lana, but bakhona bayihlabela kamnandi ethi yona yebo uJesu
wethula umthwalo owawungehlula wangichiya neculo. Ayiphinda wathi yebo uJesu wethula umthwalo owawungehlula. Kulento mina ngiyaziyo ngesono akuyikucitha enhlizweni yakho akwenzayo. Ezinye iziga owazenza kudala ziyakuhlupha zikuswelisa ubuthongo ngoba ezulwini ziyaziwa. uJesu wabesesithena woza kimi sithethe indaba. Come let us reason together. Abesesithena kwenye indawo akusekho ukulahlwa kulabo abakuJesu Kristu. Ungabuya kuJesu nguye yedwa lamandla ukucitha izolo lakho akuqalisisa ipheje elitsha. Abantu basemhlabeni balekutendensi yokukukhumbuza wena uyakwazi ukuthi uvela nga, wena uyakwazi ukuthi wathini. Ngoyedwa okwazi ukukuxolela izolo lakho alivale akuvulele ipheje elitsha. Engxenye kulomthandazo njengowami akunandaba olunga lebandla elidala dala wabhabhathizwa kudala ukhonza kodwa uSathane kancane uyaloke ukukhumbuza izinto zayizolo kancane uyaloke ukukhumbuza ukuthi wena uyisoni. uSathane maye kukhumbuza ukuthi isoni umkhumbuze eCalvary ngoba eCalvary wanqotshwa. Ibisisithi ingoma enye ehlatshelwayo umsindisi wangophela yafa inkosi yami ngenxa yami wazidela ngenxa yemsebenzi yami yeka uthando lungaka. Esiphambanweni ngabona ukukhanya umthwalo wenhliziyo wacatsha kwakulapho ngakholwa ngabona manje ngiyathaba impela. Abesesithi umhlabeleni esiphambanweni laphaya umsindisi wachitha igazi nami khona ngagezisiswa. Dumisa yena sikhulu sona esimanga ngisindisiwe ezonweni uJesu sengihlambile dumisa ibizo lakhe. Abesesithi umhlabeleni emthonjeni wezoni lapho kuhlanjulwa khona izoni emthonjeni waboni woza uziphose namhlanje uhlanjisiswe uphelele dumisa yena. Abesesithi umhlabeleni uke waya yini kuJesu wahlanjululwa inhliziyo yakho imhlophe na lahla ingubo ewoniwe isono uze kuJesu akuhlambulule. Abesesithi umhlabeleni ngingcolile but ngingagezwa ngubani uJesu kuphela ngegazi lakhe ngingaphethe lutho uJesu kuphela ngegazi lakhe. Abesesithi umhlabeleni bheka kuJesu kalasono uthi baba ngembesa ingubo yakho igcwele amanxeba ngembe ngilahla le yami ingubo ngiphe yakho ingubo ehlambulukileyo. Engxenye umthandazo wakho kusihlwa mina ngumthandazo wami nxa layo kumthandazo wakho sukuma lami sithandaze. Bheka kuJesu kalasono baba yiphupho phila kwakho impilo yami twelisono ngembesimpilo yakho emhlophe ngembesimpilo yakho emhlophe ngomaziyena ngokugcwele impilo yami twelisono ngembesimpilo yakho emhlophe. Singathandaza ngikholwa yethu phakathi kwebandla uthi ngidingiwe ngempilo yesono ngiyadinga ukuhlanzwa kusihlwa. Umuntu uthi ngangililunga lebandla ngahlehlele emuva uThixo uyakubiza namhlanje. Omunye uthi angazi ngisabele lolu bizo bengizihlalele ngingakwazi ukuthi kangigqokanga. Ngiyafisa ukembezwa impilo emhlophe kaJesu. Nxa uqhubeka ngengoma uthena amade amanxeba esono ngiyesaba amabala bomvu uthi Jesu ngiphe yaphi ingubo
ngilahla leyi. Uyazi ukuthi namhlanje kusihlwa ngayilahla ingubo yamanga, ngayilahla ingubo yobufebe, ngayilahla ingubo yomoya omubi. uJesu akwembese yakhe. Nxa ikhona njalo, phakamisa isandla sakho sithandaze ndawonye. Impilo kaJesu yiyo kuphela engasindisa, ezethu impilo ziyehluleke. Sisamile abantu siyazama ukulunga, usazama ukukhandakhanda ubone sokwehlulile. Vela wakho kuwa amandla uJesu wathembisa wathi yena ngokwakhe he is the one who will put an enmity. Nxa umthandazo wakho phambi isandla, asisayi kuqhubeka sihlabela, sesifisa ukuthi sithandaze uThixo nxa ekubiza usabela. Phakamisa isandla sakho masithandaze. Baba wethu osezulwini, lantambama namhlanje mhla ka-20 March 2025 eLubebe SDA Church sesimemezile ilizwi lakho. Indaba kaJesu nesiphambano sakhe, indaba kaJesu onguye yedwa ogeza izono. Kungenxa yokunyenyeza kwesitha kuphela ukuthi sizone sizibone si-right sinjalo. Lanxa sibizwa ukuthi sizogeza sale ledoti yethu yesono nenhliziyo zethu olufuna ukuselapha. Ntambama Nkosi ngiyancenga on behalf of the church, kunezethekeli eziphakathi kwethu, labantu ade sebehlehlele emuva, kulabantu abalamagama angabhalwanga encwadini. Khona ingoma ehlatshela iyabuza ithi kule bizwe elingekho encwadini elikabani, bakhona abangakubhalisi. Ukhulumele elizweni lakho ngokucacileyo, wathi ovuma ngomlomo wakhe ukuthi uJesu uyinkosi uyozasindiswa. Kukhona abalapha abangakuvumi isihlwa, ngiyabacela ngegama lenkosi uJesu. I'm claiming them from the hand of the enemy. Usathane ufuna bahambe benjalo, abe sesiyababulalela esonweni, bona beke bafika lapho kulokuphila khona. Ngiyakhuleka Nkosi ntambama ukuthi umoya wakho oyingcwele ubaphathisa abanjalo, bancengeke usancenga, badinga inkosi selokufinyana abakhuleke kiyo iseseduzane. Lathi njengamalungu ebandla simi sila, kwesinye isikhathi usathane uyasiklema njengabakhe, asilinge kwesinye isikhathi kusehlule siwele esonweni, sime lapha ukucela amandla ukugezwa lokwembeswa ngengubo ekaJesu. Ilizwi lakho liyakhuluma ukuthi abaza kuwe babonakala ngezembatho abazembethileyo. Abanye lokhu sembethe amanga, sembethe ubunyeya, kodwa sikhonza usihlwa silahla lezi ngubo zethu ezimbi, sicela usembese ukulunga kwakho. Ngalokho kulunga mawukhangele osezulwini ubone ukulunga kwakho osukufake kithi, bese usithatha usise elizweni elingathazwayo. Ntambama lokhu Nkosi, ngenye abanye baselebele embuzo, sicela ilizwi lakho libachazele ngcono, ngoba njengabantu benyama siyazama ukuchaza kwesinye isikhathi kusehlule kusale sokumnyama ngamandla, kodwa sibonga umoya oyingcwele owazi izinto zenhliziyo zethu. Hlangana lathi sonke endini kweni zethu, kuhamba lathi masihlukana kumnyama, sivikele emagodini, sivikele emaseleni ebugebengeni, siyefika ngemakhaya singabaphephileyo. Vuma sibuye sihlangane kusihlwa kusasa uba kuyintando yakho. Nomthandazo wokukholwa elizweni lenkosi nomfelo wethu uJesu siyakhulela. Amen. Siyabonga ntambama ukuthi uNkulunkulu akhulume lathi. Sengani nxa sihamba siyalalayo singaletshisa leli lizwi, umlimo lomusa kabe lathi sonke nje lasenzele kahle. Kayisoze yithule umusa
sizaphuma singene lapha ngalomnyango sisiyakhuleka. Ngaphakathi kwethu ukhona ofisa ukukhetha uJesu njengenkosi lomsindisi wakhe. Ukula usesaba abantu nxa abanye bephuma ungasabi ngena ngalomnyango lapha sizuze umthandazo sonke before uyephumula ngikhaya. Nxa wena omusileyo uhamba lesethekeli sincedise ungene laso lapha emnyango sikhuleke sonke before siyephumula ngekhaya. Umlimo lomusa sengana ngasenzela kahle sonke ngegama lenkosi siyabonga. Amen. uJesu litwala lamigu yeusindiso lwamini yenza ngathemba kwami ngophaswa itwala lami yena uJesu Kristu litwala kwakunye kuzodulabo kuzodula nobunyamabu phambi kwamanye ngozeli thembalane siphepha endleleni yamanye ngalahli nkolo yangena uJesu Kristu litwala Yes,